Dobro jutro i sada ćete vidjeti deo časa sa Ivanom koja je ušla u 26. nedelju i počet ćemo tako što se zagrejamo kroz mačku, odnosno cat cow. Umjesto podloge koristimo platformu na Reformer. Izvisi koliko tu god možeš i postavljamo. A pa se ovdje namera skroz do. Opuštaš glavu. Izdah, ovdje kao da hoćeš repić skroz do da podviješ. Udah. Idemo još jedan put. I sada ćemo polako uradimo stjernom dro, odnosno sa ti šak ispod ramena i samo ideš polako, puštaš dole ravne ruke, prave oste ruke i vraćaš se. Znači grudna kost ide ka podu i hoćemo da ovaj deo, kažemo, zagrejemo. I kako u stvari prijatno masiraš gornji deo leđa, koji će kasnije tokom dojenja i nošenja vrijeme biti prilično, da kažem, aktiviran, odnosno, da ne kažemo tenzije, ali će biti stalno, konstantnoj upotrebi. I ruke su jako važne. I ruke su jako važne, tačno. Ivana je iskusna mama, ima već jedno dete, tako da njeno pređašnje iskustvo nam je jako dragoceno u ovom vežbanju, toku vežbanja. Nastavljamo.